Iya artong kailang ko ngatur po. Ndo sere. Ndo nga kan urong atin bato ini baka mekacu ini main bagi. Una no mesar. Ndo turangan limbang. Ndo turangan limbang satu ndende itu macapan. Lagi lima ngayon bagi. Ya santen jasar. Ngayon matin tua kan limbang. Manano mamesa ngolit talaga may cigon na siya matibitokan. Iya. Sa ni satu ndende itu may capan sa lagi bagi lima. Apa si pakambeng kasabi biaya ono isabi biaya ono. Ya ni sa pagkatu may no nakilabo sa kali po puno sangka yawa sa. Sa Manila ko masa tasibut sara ila ko lang pala macapan. Santo sa resebu sa pagkatu sal. O si sa letter to kan ko na may sa tingkom. Me tingkom mga. Sa tortok sa lubut di bakal lebu.
Sang nilubu di melulubu te gitu akan nilubu sarang libungan non ledeka sang niklan kami tukul. Sao ci sangkai nanumo ko mesa cate ke buting ko menangkon. Sabo sa tang-tang ita ko. Isabla pegay. Sabula pegay. Asa lang pacama di ya. Kamu dah sabula ka sabula. Ito sabula ne. Ito tati ko patangay ke. Asin kilatong ko may chinepa da metikon mo ko mana yentin. Salo sa manunumo ko may sa cinta lang ako saban. Asin berro ko. Kamu sa kalungan talaga. Haya. Arton dile betal lang kasi may karton nung sa karate no ko. Iyan to pantala serre, talo chukunan ko na.